I am honoured to have received the support of the only two political parties represented in the Maltese Parliament. Din kienet id-dikjarazzjoni ta' Tonio Borg li biha fetaħ is-smigħ tiegħu fil-Parlament Ewropew, smigħ il leħa 3 sigħat ta' mistoqsijiet minn 40 europarlamentari differenti, il-kull ġej minn 3 kumitati parlamentari li jaqgħu taħt id-dekasteru li qed ikun innominat għalih Tonio Borg. Il-mistoqsijiet kienu varji, inkluż dwar il-predeċessur tiegħu, għalkemm meta mistoqsi dwaru huwa qal li jippreferi illi ma jwieġibx. L-atmosfera fil-Parlament Ewropew kienet varja. Min europarlamentari jgħidu lil Tonio Borg li qed ikun intelligenti biżżejjed li ma jwieġibx il-mistoqsijiet tagħhom għal oħrajn li ċabċbulu. Preżenti fil-Parlament Ewropew ma kienx hemm biss il-150 europarlamentari, iżda wkoll grupp ta' Maltin li tela Brussell apposta għal dan is-smigħ. Smigħ li matulu l-Kummissarju Malti ġie mistoqsi dwar il-fehmiet tiegħu fuq l-abort. Il-Viċi Prim Ministru wieġeb illi waqt li huwa kontra l-abort legalment ma jara xejn ħażin jekk persuna tmur tabortixxi f'pajjiż fejn l-abort huwa legalment aċċettat. While I have publicly declared myself against abortion, I consider that legally this woman has done nothing wrong because she is going to a country where it is perfectly legal to perform an abortion. Tul is-smigħ sarulu diversi mistoqsijiet lil Tonio Borg dwar il-veduti tiegħu imsejħa bħala konservattivi u l-kap ta' wieħed mill-gruppi żgħar fil-Parlament Ewropew saħansitra għalhekk. Why should I vote for you? Why should I not reject you and invite the Maltese Prime Minister to submit the name of a candidate whose views more closely reflect those of myself? Please, Mr. Borg, 2 minutes. The choice is of course yours. L-intervent tiegħu Borg ċaħat li qatt xi darba għadda kummenti dispreġġattivi fuq laqda bejn koppji tal-istess sess. I did not pass any disparaging remarks on same-sex couples or relationships. Bl-istess mod ċaħat li huwa bniedem li jagħmel il-wedi imbagħad ma jwettaqhomx. In my political career, I very rarely promised things, except those which I can deliver, because I know that promises once said always come back like a boomerang. Biex jagħti eżempju ta' dak li ser ikun qed jagħmel Borg qal li ser jaqta' red tape u mhux iżidu. Dwar it-direttiva fuq it-tabak, Tonio Borg qal li t-tama tiegħu hija li l-proposta riveduta tiġi mresqa f'Jannar li ġej u b'referenza indiretta dwar l-isnus huwa għalhekk. First of all, I believe that tobacco products should look like tobacco products and they should taste like tobacco products. Dwar il-protezzjoni tal-konsumatur li wkoll jaqa' taħt id-dekasteru tiegħu, Tonio Borg qal li jrid ikun iċ-champion tal-konsumatur. Beħsiebni nħares it-tradizzjoni u bħal dawk li ġew qabli inkun jien ukoll paladin tal-konsumatur. Dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa qal li ser jesiġi illi dan ma jinqatax minn fejn l-aktar illi hemm bżonn. In times of economic crisis, there is a tendency to reduce expenditure across the board. For me, the important factor is to ensure that when budgets are cut, they are cut in an intelligent manner, conscious of the need to protect the weak and the vulnerable in society. Fost dawk li għamlu l-mistoqsijiet tagħhom lil Tonio Borg kien hemm iż-żewġ I am honoured Europarlamentari to have Maltin, received the Louis support Grech u Simon of Busuttil. the only two political parties represented in the Maltese Parliament. Din kienet id-dikjarazzjoni ta' Tonio Borg li biha fetaħ is-smigħ tiegħu fil-Parlament Ewropew, fil-Parlament Ewropew ta' mistoqsijiet minn 40 europarlamentari differenti